Prisustvovali ste sada objavi presude, tako da ste od suda čuli koja je konačna odluka u ovoj fazi postupka. Čuli ste detaljno obrazloženje suda, međutim, prema stavu odbrane, ovo obrazloženje suda se ne razlikuje ni malo od onoga što je bilo obrazloženje prvostepene presude koja je u ovom delu ukinuta sa više različitih naloga apelacionog suda. Danas ste također čuli da sud nije postupio po svim nalozima apelacionog suda, posebno u delu vezano za veštačenje maloletnog Koste Kecmanovića, smatrajući po sopstvenom mišljenju da to veštačenje nije bilo neophodno za ovaj sudski postupak, iako su sve okolnosti upućivale da je itekako bilo važno utvrditi u kakvom psihičkom stanju se nalazio maloletni Kosta u vreme tragičnog događaja 3. maja. Također sud je danas izneo neke neoprezne komentare i zaključke, kao i taj da magnetnom rezonancom kod maloletnog Koste nije utvrđen psihijatrijski poremećaj, što je potpuno jedna neutemeljena i logički neprihvatljiva konstrukcija, a sa druge strane radi se o detetu koji se dalje nalazi na lečenju u psihijatrijskoj klinici. Zašto ovo navodim? Zato što u pogledu krivičnog dela, koji je bilo težište ovog krivičnog postupka u odnosu na roditelje maloletnog Koste, nikada nije utvrđeno u toku ovog postupka da je kod maloletnog deteta došlo do zapuštenosti usled ponašanja njegovih roditelja, jer ovu činjenicu su samo jedino mogli da utvrde sudski veštaci. Dakle, napominjem, sud nije prihvatio naloge apelacionog suda, nije prihvatio primetbe, nije otklonio nedostatke prethodne presude i što je najvažnije, dakle, nije izvršio veštačenje maloletnog Koste Kecmanovića da bi mogao da govori o krivičnom pravnoj odgovornosti okrivljenih Miljane i Vladimira Kecmanovića. Što se tiče krivičnog dela koji se tiče odvođenja maloletnog deteta u streljanu i navodno neadekvatnog čuvanja oružja, ponovo se sud bazirao na istim razlozima kao i prethodne ukinute odluci, s tim da još jednom napominjem, do današnjih dana takve aktivnosti nisu označene kao zakonom zabranjene, nisu sankcionisane na bilo kakav način, niti postoji izgledi da će se zakonodavac pozabaviti ovim temama na ozbiljan način. Takođe, danas smo čuli da je igranje igrica, pretraživanje interneta nekakav uzrok ovog događaja. Ja bih zaista voljela da takvim razlozima pronađemo uzrok ovakve strašne tragedije. Međutim, nažalost, mislim da ni današnjom presudom apsolutno nismo dobili odgovor na pitanje zašto je maloletni Kosta 3. maja izvršio tako strašan masakr u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i nadam se da ova presuda neće biti mesto na kojem ćemo završiti priču na tu temu, jer je ovaj problem znatno dublji i ne može se sigurno rešiti jednom krivičnom postupku. Mi ćemo svakako kao branioci izjaviti žalbu na ovakvu presudu, tako da će konačan epilog ovog postupka i krivična odgovornost okrivljenih ili njihova neodgovornost biti utvrđena tek od strane žalbenog, odnosno apelacionog suda.